Oh, dia ada kuah. Ada apa masalah? Weh, bana. Jika dia mau sama tukang. Weh, kan dia buaya kan tak kau kamu. Dan itu nom. Itu aku buat lagi sekarang. Kalau kita nak dia, leve no more. Entonces tengo que ir con cuál ya no. Nyiri na kiaba kingi muno ni kuona kana gaka ruwi nundu twakethire kuma sana ndari umwe wa guketha kuma sande mathacu mathaa 8 nginya ngithimucaga utuku wa thaa 2 uketha ngikoragiriria na gakiaga kuma bau nginuka kwi aciari make tukithi tukiboya nigetha Ngai atubea nja na tutire wari tuonete kibonia kiondu ucu alafu riu kuma muthenya ucu nde andu ni moku nginya ruwi ruru guketha na matiri makona kinya itha wa kana gaka no mukuta muthenya wa Monday mari aba mari irio ino macengagia na matiakona ona njumaine mari o irio ino na ithu twikura mwana wa kwetha manjanini na gute bandu twonire kana riu kiaba ni atiriri bara gatagatini karabe na karui kangi na bandu karui kau karona mai kana kau karagia kugwa rui ru niki nigetha goke kagwe rui ru na mai maingi u na katiabota kugwa kundu riu ndegwa ndina kiaba muno ona ekarimetro nginya tumabangu maboya mauka kuboya nigetha kiumo gia kana gaka kioneki muthenya wa mundi itura riri ritu ria Gikumbo ni riuritwe ni kieba na kigireko thutha wa mwana worire o Sunday kuonekana muthenya wa mundi thiini wa rui rwa Kamweti na mwana oni akoretwe ethetwo muno kuma o Sunday ni andu metura ni tondu orire o Sunday thaa 8 atigitwe na baba wao mucie nyina akathi kanitha koguo nyina agicoka kuma kanitha makietha mwana makimwaga ugu ni makoretwo makimwetha makathiururuka kinya na rui ona undu uria wa kumakania ni ati kinya ba mwana onekera no maethete no mathiururukite muthenya wa Jumatatu na riu finally mwana oneka rui apurukite na ni no twende kuga ta turi makarumande turi ya Gikumbo aciari na cucu makana gaka no twende kiboto gia taria kithingatwe koguo no turie thirikari itu marumirire na kinyi mamenye kuna mwana uyu aroragirwo ni ndui tondu kuringana na baria turonera mwiri na muciego wa kana gaka ni bandu baraya piu na mwana uyu nigetha akorwo ne gukinya rui ruru runene bena karui kangi kanini ka marugaga kuma kwao na ni bandu baraya piu na koguo ni turigwa ta aturia gukwona ni ria ndoka na ndakora bara kana kau kari na muciego kwao kuria karatuika niku karumite uboro ucio wina kiriga koguo no turie thirikari irumirire na kinyi angikora kwi undu ungi makiria ma mwana uyu kugwa rui akorwo ni karagwire rui genuinely ni sawa no tugwitikira ni tondu muturire no nginya thii na mbere no akorwo mwana uyu tigutwika ati ni karagwire rui gutwike kuno undu ungi urekikire no turie thirikari irumirire na kinyi uboro ucio na nigetha kana gaka titaria na ciari mako na andu metura magie na kiboto ni tondu ni oru muno matuko aya kwina maundu maingi muno maroneka na nikio tukoretwo tugika campaign ya drugs na maundu maria mangi ni tondu ikwe ni cingibite tutima ni mithenya mingi kuma muthenya turathikire mwanake na aba matira uria itite na koraga kana gake ka miaka 6 na riu ningi ni kangi riu tukuthika ka miaka 2 na mieri 8 uboro cui na kieba muno na kana gaka murire uyu niyo ta mutongoria wa Karumande ni murire wina kiriga koguo no twende thirikari ituthingatiria na kinyi nigetha kana gaka kagie kiboto giako.
tubakanite na guku mwana uyu onekana bena mundu egutuagira guku na ni nyuma mwena wakwa wa mugunda mukirora ungi ngungana gikamura anjera gwikindu arona ba mai nicho kindi mutetherie twone ni ndwi twacutherie twananekana kebo na nio tuburire cibu witu timo twamumenyithio boro ucio tukoretwo tukietha mwana uyu kuma Sunday. Mwana uyu ni neighbor wa gwitu na norire o Sunday no munde ni twegua mwana nonekana ni twarikia kumwona riu no twende thirikari ingirire undu uyu tondu twina ciana mucie wakwa ni kugwa rui ni sawa no wakwa ni mundu arekire giko giki thirikari yocerere undu ucio twina kieba kinene undu wa ciana gwirora tondu riu mwana ngikorwo atiga mwana waku ugicoka umite kundu ndu mukora norire tutiregwa twiganire riu no turie thirikari ikire kinyi tigire tuone solution kira gitumite undu uria uratenire na ni tukwigania wakwa ni gutwarwa ni mai kuna karui kebare kabakanite na kamwe tigeta kwa kundu na no gucoka kwambata kirima kibau atuge ni bandu ba about ni nuthu kilomita gatuge ugu ni bandu banene ukiruthia distance ino mwana wa miaka 2 kuthi ni bandu banene no wakorwa ni gutwarwa ni sawa gatuge ndituregwa tuna kieba kingi muno gikumbo gutwika ati mwana orire o Sunday nginya ndagikeno ati no katukumwethaga okitwa na twamwethanga twaigua erui twamaka muno riu twaumirirũka tubana tandu metura ria gikumbo gwetha mwana na twigutuma maku muno gukora mwana ucu erui na tikarui ruma rwicuru na riu tukoragwa na ciana gikumbo twigutuna kieba kingi muno tondu ciana citu ituraga barabarani na gukora mwana ucu ati ni mwana aratwikire na arorire na ni mwana na miaka 2 na mieri 8 tukigutuna kieba kingi muno ni mwana taibota nginya gwitwara ona rui kana gukorwa ati no watumwe rui athia tabe mai riu turegutuna kieba kingi muno ni turarigwo kuria mwana ucu kuria arokirire na ni kundu kuna kithaka kingi nigetha korwe bandu taba aikitwe ni bandu bena nduma nyingi muno ona ni mwana nginya taibota kuma na kou onerete oneaika tondu bena karui kangi arari abati agwe ati agiuka ruini ruru runene ni turegutuna kieba kingi muno tondu nginya ciana citu riu ituraga barabarani ikethi nginya cukuru ni turegwa nginya tuna kieba ciana taru kana gakwa ndina kana keba ndagera kaumira nginya barabarani katirenda kumira nginya kucuthiriria nginya bau ngeti karebitha nginya ru thutha wa nyomba nginya kegwe cerecere nginya kegwe nginya taka kwina kindu kiragambia kakauga ati ni goka kuiwa koguo ni turegwa tuna kieba kingi muno.